Шымраны сталаны келебезем чередейін. Шагынбе келемліхе Ирина Андреева маштырдывать. Onun эшесемпе Шыбашкарды Курав центрінче Вероника Павлова корреспондент паллашрям. Курав дюрех нышыбе тұтканлать. Вылчун расчуды да ұры дуынзем вырадать. Ажалыға даврынма май барать. Шымран дуны клеткезем пурде чередейін. Ирина Андреева маштыра хамыршы жывра анжахмар, чигелешенже де лайық білеші. Унын әшесем Шыбашкар жинезіне пірхел анжахмары жыдашы. Пөлдір выл шулайы вғыдасынланы бұлзан, күжал хелехи күнзене халыланы Курав ергелене. Ожы гун выставкара волхаяне ажалығы жинчен каласа барать. Кунды ябалазем, нумай шинзене хызене ажалығы не азаилдериш. Выставка чынақта ожы волкомыл нумай шинна келешме бұлдарать. Пызы кезене де, пычы кезене де. Азамладын жебе сехе-жебе келенме бұлад. Ағы хираджаба кужак шүре, візем күнен жерім бірле. Хевелбе вранза тюрех выляма бушлашы. Туда хиретмели пизевбе бір-бірне лемледеші. Юргелетке сталама бегенеші. Кунда вара пельмень хадірлеші. Чырыжатерлі детебе лемледеші. Хутран юрбілжезем осталаза кебе вырыне шутлезе дығынашы. Шем күле бізем чын марыне өненмеде евір. Ажезем візіне тюрех тереслезе бұғашын. Только сильно руками не трогаем, только немножко, вот коврик. Шымба шлеме шымылмар, она малдан вырышывба ебетмеле. Каран кирле хуром гюрестезе сағалмар войгумала. Шкаф, комод, холодильник, тенгелзем, пуганзем, везем хираджа келеткиде, кужа келеткизем де везем пурдышем раундуны. Шамбада вол чынақта пиде еврда ша вғытрах интересы де пулма керлі. Куравба балашны ғышын мастер-глазыр тереші. Ачазем даварлы чустаран пельмені сталама вренеші, лавыр шылжебелем едеші. Хызем доны барнене келезе гайма бұлдарашы. Ожы гунгурауба пурка малаганда балашма бұлдарать. Вол Шыбашкарды Курав центрінче нары суйхын ширымды хырмыжы ченешлі. Чуваши Галарам Вали, Вероника Павлова, Михаил Солин.